koliko znate i koliko možete, svu svoju kreativnost, ali... Osobom koja je napravila taj zahtjev i tu možemo lakše da se našu odluku jesu recenzije drugih korisnika koje smatramo da pružaju neku vrstu transparentnosti. U notifikacijama ćemo dobiti jednu notifikaciju, smo trenutno prijavljeni. Klikom na neku tu aktivnost možemo, ukoliko je to potrebno, da smo uveli KYC verifikaciju ili Know Your Customer verifikaciju kako bi pripremili aplikaciju. Što znači, bukvalno trebaju vam zaposleni. Danas prijaviti pomoću Google računa, što je ujedno i najjednostavniji i najbrži. Na samom dnu ekrana nalazi se glavni navigacioni meni aplikacije sa opcijom za brzu pretragu knjiga i također, pored statistike za sami. U ovom desnom čošku imamo dugme za sačuvanje trenutno otvorene. Može da jednostavno unese bilo autora koji voli žanr, situaciju. Zaista razmišljamo o monetizaciji sa mogućim novim izdavačima knjiga i produkciji. Može mi se zbog. Sada, kada autor, kako da kažem, zatim, što znači da to djelo možemo da koristimo u tekstualnoj formi, tako da sve u svemu je sve u javnom domenu. Besplatno. Ćemo vam ja, Lorena Lekić i Ana Rapunović dalje predstaviti. Mogu igrati i djeca pa od 5 godina, pa i stariji do... I dalje ostaje isti cilj igrice, a možemo također i proces postaje teža. Možemo i na dugmetu naći više informacija. Ili ste vi naprijed nivoi su... rješenje, znači da imate barem jedan put koji može da se dođe. Ipak ne napravi nivo koji je prepreke prevelik i nekad, iako ga ne taknemo, izgubimo život. Radova koji su nikada završeni, neke ideje koje, da kažem, pišem neku ideju, ovako i onda ovdje napišem opis. Da, ali trenutno ništa nije javno, tako da to bi bilo dobro. Što izdvaja našu aplikaciju od ostale konkurencije jeste što mi pružamo također personalizovane savjete. I ne znam, ja imam baš primjer, prije nekoliko nedelja sa svojim ocem sam renovirao vikendicu i imali smo u daljem razvoju i komercijalizaciji više reći ovo. Senzor. Imamo u planu da napravimo pametne kante. Znači, dodati da vam možete izlistati te podatke, a ostalo je zapravo, dakle, nije ništa potrebno. Znači, samo je dovoljno da unese te, to je to. I to u istoj aplikaciji, moguće i konsultacije. Ne treba komentar to. Što hoćete i što ste prepoznali potrebu i što ste prepoznali. Zanimljivo dešava u Crnoj Gori. Koliko ste puta saznali za neki super događaj, znači da ako ih ne vidite na vrijeme, možete propustiti važne informacije. Također i sajtovi društvenim mrežama, ali kao što i sami znate, te objave se često izgube u moru drugih. Zato smo napravili CG Kompas, aplikaciju. Znači, istu stvar ja sad ovdje moram pitati. Ko će gledati? Možda je dobro da planiramo, čak možda da organizujemo preko aplikacije. Preko nekih nepredviđenih načina zloupotrebe ćemo imati neku vrstu... Dolazimo iz Elektrotehničke škole Vasa Legutić iz Podgorice i predstavljamo vam NeuroLens, preventivno rješenje koje će naprijediti... Rješenje hroničnog stresa. Osim toga... Da pročita savjet i samim ti poboljšava svoj fokus tokom dana. Možda ne sigurali. Kao svaka baza je zaštićena, aplikacija ima svoj administrator koje opet medicinsko satni da ide... Da uvijek da svoj stav i svoje mišljenje. Za to vam treba malo zrelosti, diplome i sve što ide sa tim. Moje pitanje praviti odabir strateški, kako to treba se zove, isto dobro istražiti. U politici, privatnosti i uslovima korištenja jasno bi naveo... To su administratori, službenici, policije, vatrogasaca, civilne zaštite i sl. Posjedujemo podatke od strane Europskog mediteranskog seizmološkog centra, podatke i za meteorologiju i za hidrologiju i naravno zagađenost vazduha na osnovu geolokacije. Gdje ćemo da se registrujemo na aplikaciju, pored
objavili podataka kao što su sve objave u vašem komšiluku. Te objave možete filtrirati, možete vidjeti više informacija, kao što su adresa autora, broj telefona. A ako kliknete dugme pomogni, možete vidjeti da se prijavite da budete dobrovoljni. Na ekranu aktivnosti možemo vidjeti sve objave, svu istoriju vaših objava. Objave možete urediti ili... Također, funkcija praćenja bolesti omogućava skeniranje bolesti ili otvaranje dana. Također, u podešavanjima funkcije možemo uključiti obavještenje. Jednog dana, pa možda za nekih, hajde kažem, 5 godina, ne je važno samo za vas, nego je važno i za zemlju u kojoj živite. Jer ja mislim da...